खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मिथु बर'। गसाइगाव महकुमानि 2 नं हावरियापेट गामियाव मोब्लिबनि सर्ट सार्किटजों सिराजुल रहमाननि न' खामनानै सिलिंखार जायो। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा साबकाटा पुलिस आउटपोस्टनि सिङाव थानाय 2 नं हावरियापेट गामिनि थागिबि सिराजुल रहमाननि नखरनि गासै गंब्रै न'आ मोब्लिबनि सर्ट सार्किटजों खामनानै सेवहांगार जायो। उननि समाव साबकाटा आउटपोस्टनि आइसिआ फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरफैनानै खौरां लायो। गुबुन फारसेथिं बे अर खामनाय जाथायजों न'आव थानाय नोगोद 3 लाख रांजों लोगोसे खमैबो 10 लाखसो रांनि खहा जादों होनना नखरनि सुबुङा फोरमायो। লাগিছে আমি ঘৰৰ পৰা আহি কিনি দেখিলোঁ যে ইয়াত জুই লাগি আছে। যেতিয়া আমি আহিলোঁ ইয়াত অলৰেডি প্ৰায় শেষেই। আমি আহি গম পালোঁ যে কাৰেণ্টৰ পৰা জুইখিনি লাগিছে। ইয়াত 4টা ফেমিলি থাকে। চাওক আজি সকলোখিনি শেষেই হৈ গ'ল। ইট বাটাৰ পৰা টকা লৈছিলে এডভান্স, ইট বাটাত যোৱাৰ কাৰণে 3 লাখ টকা আছিলে এডভান্স লৈছিলে 4টা ফেমিলিত। টকাখিনিও শেষ আৰু ক্ষতিপূৰণ কমচে কম 10 লাখ মান হৈছে। বহুত দুখীয়া মানুহ। গতিকে মই আৰু গ্ৰামবাসীৰ হৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে চৰকাৰে সিহঁতৰ কাৰণে অলপ দৃষ্টি দিয়ে। এইখিনি